nkomeje kubifuriza amahoro n'imigisha ubwo hari harimo kuba igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku cyicaro cya African Union hariya muri Ethiopia. Murabizi yuko icyicaro cya African Union kiri hariya ya Addis Ababa muri Ethiopia. Noneho uyu munsi ubwo hari hagiye kuba igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ambasaderi wa Isiraheli muri Ethiopia we yasohowe. Niyo makuru arimo kutugeraho muri aka kanya. Ubwo uno ambasaderi yari ari mu bantu batumiwe, ariko ubwo hari hagiye gutangira igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ibihugu byinshi bigize African Union byatangiye kurikarama bitari kumva ukuntu bicaranye n'uyu ambasaderi wa Isiraheli mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nibwo benshi ibihugu byinshi byagiye birekarama nyine banga yuko uyu ambasaderi wa Isiraheli yakwifatanya nabo mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Noneho uno muyobozi wa African Union, perezida wa Comoros uriya Azali Assoumani, nibwo we yafashe umwanzuro wo gusohora uno ambasaderi wa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ntabwo batangaje nyirizina ni igihe mpamvu basohoye uno ambasaderi wa Isiraheli muri Ethiopia, ariko abantu benshi barimo kubihuza nuko n'ibikorwa bya Isiraheli by'ino ntambara irimo kurwana muri Gaza, aho hamaze gupfa abantu benshi cyane, ibihumbi byinshi cyane by'abanyepalestina, abana n'abagore n'abagabo, muri rusange irino ntambara Isiraheli irimo kurwana muri Gaza. Bisa nkaho ariyo ntandaro, kuko murabizi yuko mu minsi yashize South Africa yamaganye, yatanze ikirego irega Isiraheli yuko irimo gukora jenoside, irimo gukorera jenoside abanyepalestina. Noneho ino African Union nyine twebwe duherereyemo African Union nayo yari yifatanyije na South Africa. Noneho ubwo hari hagiye kuba kino gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, nibwo uyu Azali Assoumani we yahise afata umwanzuro nk'umuyobozi, aravuga ati ambasaderi wa Isiraheli nasohoke muri ino nama. Ni ibintu byarakaje Isiraheli cyane. Turakomeza tureba amakuru arakomeza atugeraho, ariko Isiraheli nayo yahise isohora urwandiko, isohora itangazo ivuga yuko itanejejwe n'iki gikorwa cyo kuba ambasaderi wayo yasohowe mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hano mu gihugu cyacu. Noneho andi makuru arimo kutugeraho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko murabizi yuko Amerika yarimo kugirana amasezerano n'igihugu cya Kongo kugira ngo baze bacukura amabuye yo mu gihugu cya Kongo, noneho nabo bazane igisirikare barinda umutekano, babashe guha Kongo umutekano. Noneho muri no mishyikirano murabizi yuko wari umuhuza uriya perezida wa Angola agomba gusimbuzwa. Noneho Amerika yo yemeje Amerika ndetse na Kongo, Amerika na leta ya Kongo bemeje yuko noneho ino mishyikirano igomba kuba nta muhuza. Ino mishyikirano iri hagati ya Kongo n'umutwe wa M23 AFC M23 bagomba guhura, ariko nta muhuza. Noneho ibingibi bije bikurikira umwuzure wabaye ku munsi w'ejo mu gihugu cya Kongo. Ni inkuru ibabaje cyane, aho habaye umwuzure utewe n'umugezi, ariya umugezi wa Injiri. Abantu bagera kuri 30 bahasiga ubuzima. Ubu ngubu ntabwo ibintu byifashe neza guherejo kubera uno mwuzure. Abantu benshi bagiye gucumbikirwa muri stade. Urumva iyo abantu 30 bamaze kuhasiga ubuzima, abandi benshi bakomeretse bari kujya mu bitaro, abandi bagiye gucumbikirwa mu mastade, mu nsengero, ahantu hatari kugera umwuzure. Ariko rero nyuma yuko habaye uno mwuzure, noneho Amerika na leta ya Kongo bemeje yuko hagomba kuba imishyikirano hagati ya leta ya Kongo na AFC M23, ariko nta muhuza. Turakomeza turebera hamwe iby'izi nkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino, dukomeza no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, dukomeza gufatana mu migongo abazize jenoside yakorewe abatutsi, ndetse dukomeza
no gukomera muri ibi bihe bitaba byoroshye. Ciao ciao.